Po rečima autora, knjiga Vreme zlih pastrmki je duhovni testament koji Igor Đurić ostavlja svom sinu kroz priču o duhovnom i materijalnom porodičnom nasleđu. Istorija jedne porodice iz stare kamene kuće sasvim je neplanirano pretočena u knjigu, a Đurić kaže da je u ovom delu zapravo zborio sa svojim precima, ostavljajući zajedničku poruku potomcima. Istorija te moje porodice je bila poprilično burna, pa sam imao i dodatnih motiva da to zabeležim na jedan specifičan način. Sam naslov kaže da je to basna, jer jednu porodicu ne čini samo ljudi, čine i domaće životinje, čine divlje životinje, čine priroda, čini sve ono što je oko nas. Tako da sam to probao da opišem. Ljudi koji se malo razumiju čini kažu da sam poprilično uspeo u tome, a vidjet će čitaoci koji budu čitali. Igor Đurić se zahvalio Lazarevačkoj biblioteci na podršci i izrazio zadovoljstvo što će knjigu promovisati upravo u gradu u kome živi. Tu postoji jedan čovjek, Ratko Vukilić, koji je zaista jedan predani radnik u kulturi, mada je reč radnik za kulturu malo nezgrapna, ali čovjek koji se ne bi ni bilo da je on nije toliko uporan svakodnevno da vrši pritisak, ajde da završimo, taj završimo. Teo bih samo da kažem, možda da se ne ogrešimo drugog aktera tog sutrašnjeg događaja, slikara koji će izložiti. Mislim da davno nije bilo ovde takve izložbe, pre svega što je on dobar majstor. Njegove slike su negde na granici između realizma i hiperrealizma, ali je mnogo simbola umetno, mnogo je lepo opremio ta platna, tako da će možda veći doživljaj biti gledanje tih slika nego možda i naše priče i predstavljanje slike, ali u stvari gledajući slike dobar deo knjige će ljudi vidjeti. Vreme zlih pastrmki je, kako je rekao Đurić, knjiga koja je nastala iz duše i najiskrenije delo koje je napisao. Ovaj pisac je zastupljen u zbornicima, zbirkama, štampanim medijima i na internetu. Đurić je rođen 26. januara 1968. godine u Istoku u Metohiji.